She's the it girl, she can't control it. She has it. Ka Union Minister jong ka Sarkar Pedeng badai pa ia ka railway bad ia ka textile ka Darshana Jardosh mentakas ngi ka khandai tarik jemmang kala lej ban jurip ia ki katto kan ne ki jaka thanjan rendia bad ban kendo ia ki nong thir ksai bad ki nong thanjan ki badan hakash nong umden D1 Ribhoi district ia ka bala jutip kum ka Erisel village. Hakatai ka sngi ka Darshana kala lej ban jurip ia ki Design Innovation Resources Center lane DIRC ka chonghii bat kiwei. Kane ka jinglej ban yakendo jong ka menteri ia ki nong thanjan hakash nong umden ka longru kum shibenta ban wat jingtip laki yo ne em ia ki jingyera bat ki jinghikai ki baju ai na kaliang ka Sarkar Pedeng bat haka jo kapor ka longru kum shibenta ban aiman sim ia ki nong thanjan bakin nangyay beteng ya ki kam than bakin la ban penmi shu ya ki jan tenrai hakane ke jingle jurem la sunran lang da uba meral boss MLA ka nongpo uba Balaji Rani MDC ka nongpo u Arpit Upadaya Deputy Commissioner ka Ribhoi district ki officer nakatna textiles bat kiwei bat hadien baladep ban jurem la penlong ya ka jingyalang lengkot hakasnong D1 Duya Hall bat nakaliang ka menteri kalayo ban sam ya ki ID card balatip kum ka pehchan ID card bat ya ki sernot balatip kum ka samra training certificate bat hat kargha samverdhan sahayatha certificate shakin nong thanjan bat shakin nong shna jingshna लोगों को इसमें अच्छे से उनकी लाइफस्टाइल में सुधार लाया जाए इसके बारे में हम लोगों ने कल से जो एक्सरसाइज चालू करी है आज उसका दूसरा दिन है। कल भी मैंने हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के आर्टिसन से हमारे ऑफिसर के माध्यम से बातचीत करी। कई लोग ऐसे थे जो आउट ऑफ मेघालय कहीं एग्जीबिशन में जाके आए थे। आज भी जो यहाँ है ये रिबॉन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो स्पेशली एरी सिल्क के लिए उनको घोषित किया गया है वहाँ पे भी 2 प्राइवेट प्लेयर्स जो यहाँ पे बैठे हैं उनके यहाँ पे भी मैंने विजिट किया जिनको डाइवर्सिफिकेशन करके बहुत सारी ऐसी चीज बनाई गई जो ट्रेडिशनल आप लोगों ने जो पहना है इसके साथ साथ में एरी की जो कोकून है उनकी प्लांटेशन कैसे अच्छे होगी यहाँ के बाद शायद ये प्रोग्राम है अपना सिल्क वाला प्रोग्राम बाद में है। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आजादी के अमृत काल में जैसे हमें 75 साल आजादी मिले हुआ और आज ही मैंने गांधी जी को याद किया क्योंकि कोकून से धागा निकालने की जो प्रोसेस है वो पुरानी प्रोसेस में ही आप लोग ज्यादातर लोग जुड़े हुए हैं और इसके साथ में बहुत सारा इसमें इनोवेशन हुआ बहुत सारे लोगों ने नयापन लिया और केंद्र सरकार ने बहुत सारी ऐसी स्कीम बनाई जिसके माध्यम से लोगों तक ये चीजें पहुंचा पाए जिसका एक छोटा सा नमूना हम लोगों ने यहाँ पे पेश किया कि आर्टिजन कार्ड जो आईडी कार्ड से जुड़ा हुआ पहचान पत्र मिलने के कारण वो पहला स्टेप है कि जैसे एक साथ में अच्छे से काम करने वाले लोग इसे पूरे क्लस्टर को डेवलप करने के लिए राज्य सरकार ने भी बहुत अच्छा रिसोर्स सेंटर बनाया है जहाँ से मैंने शुरुआत करी और नेचुरल कलर आप यूज करते हैं नेचर के बहुत पास है मेघालय में और उसी के साथ में बहुत अच्छा लगा कि ये नेचुरल कलर और नेचुरल धागे से बनी हुई चीज जो सस्टेनेबल भी रहेगी और ज्यादा देर तक चलेगी। Laitu kum ka Erisel village nadu ka haatrik dong kubnai February eksnam arga kuwe. Bak isukmen hadin gejing itu jong ka Sarkar Jela hadin gejing Budin hadin gejing Tristom jong ki officer ki ki jungi ki badan kapok ka handum ber ka sericulture ke sokanai ko beli kerbang kia dan ni officer ki jungi ki bom som thai bantre banyalam ye ki long kumi ki jungi ban penek pensak ya kane ka riti ke dustur ka ba idon kum kane ka dong ber ka thai ha ka bede bat gejing penmi ya usai dia nadu gejing riknyang gejing penmi ya usai gejing thir gejing airong bat gejing than bat bandi jan rendri kidang don shibun ki bentak ban ka sukmen bagani gejing persang dung pi kinong than ka borong kan le chapi kinong than check the officer nagaliang junga kung MLA jung pi ngalai jubudin naga por sa kapor ng pisong than
menteri bat mentar kajing wan yu kejat dong menteri dalade aduh kene kesinau kasin ke benengkong kawai menteri DP ke tekstil idawan dalade ban yu kejat badi i ban yu snow ban snow tu kalau itu keren lagi por ke balade perlu ijing erap sisin wan kinomwan dan dak sisin bal adon gejing itu ingek skam hagi por ke banwan ijing erap umumai ilakan ila batai apa dengan jungi ya gini jengrap gajing ai gitu kika kibang ada pan samir kita du meneng ya gitu kika kibang ai seki nong than di nong wer gitu haga bagi itu kika kibang hamhet kibang warna suak gitu di trainers kibang yo lagam no komno sia jar ka ya gitu di trainers bagi trainees kibang live spa ka kata kene gitu jeng ai kika bagi itu kibang adon ka gede kibang itu na ka sarkar kibang itu daga department bat kumta tercer bat itu gijing persyang ban ai gijing era FI haga badeiru na ka benta ka tugayan passbook ka tugayan passbook ti balayo itu passbook kide gibala itu kerpang kamu bat kinio panthit ya utu uksai ya mo haga dor ka yo discount how many discount 15% khatsan persen 15% khatsan persen ke discount na ka benta jong utu uksai yo desia lagi nangdon gaji gede nagapor sa kapor kinang yo susu kiwero kinong than gibli kijungi